Mar a hafis acu sé lá Eadar-Nàiseanta Sàbhailteachd Bìdh a han injú agus leis sin bheis níos mbeoch go mega go maféimag chuintin bhcúin bheoch ag go bheith drochlú an na súil Sàbhailteachd Bìdh. Howdy, y'all! It's Misha, Southen Fried Cearc. Yee-haw! Na bíomh icalarmh, ha is ecam gohfuil sibh an túlamh is a chluintin me ma dh'innse. E. coli, stamach gorst a agus tú fat lion san taibhic. Ho! Nisha, gútach gyn tachar sin a cho fat sa how Sàbhailteachd or how goperlum bí sin cearc gúnlear. Hee-haw! Agus, can you call the shar na cearc? Fajitas le cearc. Curry le cearc. Cearc le cearc. And rudas cutramicha me yen cearc sin nur hashing af buchar ar kumal falla vo viach sa bí eile. Cearc gullar. Ho! Agus glana hula calas jai live le. Ushka che agus tá shippin. Mar ha mission cania gra a faking na falla. Hala. Hala. Well, thank voor Southen Fried Cearc fashion it le eentje nog a hashin inish it al goithin would pick me ying salmonella. Cool. Misha?